tuvuga ngo haleluya, tuvuga ngo haleluya. Ikindi gitondo ngo aje kuzuka gutya ngo asanga ibikeri ngo byafashe iya mbere ko kirasimba kikamusanga mu kirenge akagira gutya, umwana akagira gutya, umugore agakubita gutya. Niba hari ikintu kigira isura mbi ni igikeri cyo kwinjira kwa bakobwa bose boguruka neza. Amaze abaririmbyi baravuze ngo takitagira amatwi ngo Imana ivuze. Imana yabwiye ibikeri ngo hereye none mugiye kurwana urugamba kandi mugiye kurwanya Farawo. Mwijire kwa Farawo mukora akazi, mwijire ngo bagira gucya mu cumba babona biruzuye, ngo barebe mu bintu basanga biruzuye, ngo mu gihugu cyose ibikeri ngo biradivasinga. Ibikeri nigeze kurwana naco kikintu cy'isaha, igikeri kimwe moze wama uregera piano neza da neza. Musumwe nagize ikibazo ngo amana ndagenda ndasenga mbwira Imana ngo nimba hari ikintu gitumye muno munzu bitamera neza, indwara zidashira, ukinereke ndere kuri yo wacu araryama n'abana, ngo amane nzana piano nishira muri saro, ngo amane ndacuranga nshiramo igisirimba, ngo amane ndatekereza ndazamuka neza, numva ko shika mu ijuru. Ngo arangize mbwira Imana ngo nimba hari ibiri muno nibizi. Hama hivuga igikeri mu buhome bw'inzu. Ngo amane mbwira Imana ngo nimba ico gikeri arico kibujije abana amahoro nikinsange muri saro. Tama gisimba kiva mu cumba kiraza kirahuruka muri saro. Ndavuga ngo nimba arico nigisubirayo gisubirayo. Ndavuga ngo nimba arico nikize rero kigaruke, ngo mpaguruka mare kiriruka. No kuri kiriruka, ariko kubera ko hari imbaraga z'ijuru ndongera nabwo ngo garuka, kiragaruka kucica kiba intambara. Kikeri muzi ko kidakomeye, uziko kubita kujya wajogera hari kaba kirapfuye, ariko ikindi ngo kubita mwimbuga itagujya bakuramo kikama kiguruka. Takitagira amatwi, takito kugwanya Imana yavuze kajya gatoya uzubona ko gukubita hasi neza kakagutsinda.
ariko ngo Farawo ntiyemezwa n'icyo, ngo akomeza kwinangira umutima. Imana iravuga ngo ubwo winangiye umutima n'icyo nacyo, ngo Imana itegeka inda, irazibwira ngo ni muadivasingi inda, nimwinjire kwa Farawo, mwinjire mu bintu byose, mwinjire mu gihugu. Yemwe inda abubu ntibazibonye bakuriye ino banyagokuru bakazugira guki bazubona ko ziriruka neza, kazagira atya abuzukuru bakaja gutora inda. Imana ibwira inda ngo nimuhaguruke muje mu gihugu, ngo mukora akazi ngiye kubereka, mwinjire mu myenda yabo, mwinjire mu masahani, mwinjire mu bintu, kuzo Farawo amenye ko neza ategerezwa kurekura ubwoko bwa Isiraheli. Mare ngo ziradivasinga, zibaza ibiri mu ihuzu zikakubuza amahoro, ariko bo baheruka agira cyakazazana urusha. twataramye hariya kwitorera iwacu ngo turangize kandi wo tutasezeye bamuge tutasezeye turatarama none turangize turataha data ngo shike hajya kuri nefu sanga hari itorero rimwe bakije umuriro hari asigaye abantu bake hari inanga nyine hayi nihira neza namanitamo neza namani ndafatwa neza haleluya uwo Mose hello Mose ngo neza ari nangire Imana iravuga kanje ku cyago ca 10 Farao
ari nangi icyago ca 10 Imana ngo ibwira Mose iramubwira ngo ngiye kwica imfura zose icyitwa imfura nimba uri imfura mwanyu uragenda nimba isari imfura uragenda nimba nyoka ari imfura nimba mwese muri imfura muragenda nimba sogokuru wawe ari imfura aragenda iso imfura agende nawe imfura ugende na nyoko nimba ari imfura agende icyitwa imfura kandi uhereye mu bantu ndetse n'amatungo icyitwa imfura cyose Imana iravuga ngo gikwiye kuvaho ico kintu ngo kigere Farao abwira Mose aramubwira ngo iki noneho ndemeye finale ndemeye ngiye kurekura ndemeye iki ngiki ndemeye barangiza Imana ibwira abanyesiraheli ngo kubera ko mugiye kuva muri kino gihugu umve mbereke strategy mugende mutira ibintu byose by'agaciro uzugenda muzi y'umuturanyi mubwira ngo bereza iki y'abakurezi zihenze zana wakaza akagwazana umuduga undihiza umuduga ari nicyo kintu kiba gihenze hano ukamutiza buzira iprogram utabajije ngo se bizogenda gute umuntu wese ati kandi utiyagira utira ibiciriritse mutira ibihenze ari byo mutira maze ngo baratira baruzuza ngo barangise Imana iravuga ngo muhaguruke rero muhaguruke ngiye kwerekana muhaguruke ngo batora urugendo semeni haleluya amen semeni haleluya amen batora ngo urugendo baragenda ngo bageze ku nyanja semeni haleluya amen semeni haleluya haleluya semeni haleluya haleluya wistogiye wikingi igisho ngwitangira kubagendera imbere yego kubagendera inyuma none ngo abanyegiputa ikaja hagati y'abanyesiraheli ikabakingiriza ntibabona abanyesiraheli yabageze ngo mwijoro naho ngo ikamanura inkingi y'umuriro semeni haleluya amen ngo ikabamurikira imbere yabo ngo bakabasha kubona tuvuga ngo haleluya haleluya bageze ku nyanja ngo inyanja irumvira iremera Imana ibwira Mose ngo tufite inkoni yawe ndayifite rambika ku mazi inzira ngo iraboneka maze ngo arumvira ngo arazamuka ngo ayo haruguru arazamuka ngo yubaka igikuta andi nayo ngo hepfo ngo aramanuka ngo yubaka igikuta ngo amara ubutaka burumuka semeni haleluya maze ngo ubwoko bw'Imana ngo bwambukira ahantu humuse ngo burama neza ngo burakomeza buragenda maze ngo Farao aravuga ngo ese ibi ni ibiki aba banyesiraheli tubaretse gute bigenze gute dukurikira bunabwo ngo bafata amagare ngo 300 ngo ndetse bafata n'ay'intambara ngo baramanuka n'abatwara ngo baragenda bakurikira ngo abanyesiraheli semeni haleluya maze ngo Imana yari yavuze ngo nziyerekana wiyerekane ma
maze ngo Imana irababwira ngo nimwihagararire mwicecekere gusa ngo amaze mureba agakiza ndibugire gute ndibubazanire uyu munsi wa none muri mubone agakiza mbazanira nimwicecekere gusa mwaba kirisitu nimureke duceceke dusenga Imana gusa duceceke hano hanze tureke tugabanya amajambo aha hanze majambo y'abakristo abe make gusenga kube kwishe duceceke gusa dusenga Imana yo yonyine iraturwanirira uceceke bakwita amazina kuri ndinga narababwiye hari haruguru muri vision ibihe biza biguhereza izina ibihe iyo bigushitseho neza tubuka icyitwa izina ryawe ibihe bikaguheza abo mugendana ibihe bikakwambura abo mugendana ibihe ariko ikiza gikuraho ibihe no gusenga ibihe bibi iyo bikugezeho ikiza gihindura ibihe n'igihe usenze rero ahanze hariho isakunisha hariho ibibazo byinshi hariyo ibihenda amaso byinshi hariyo message nyinshi ariko ikizogushoboza muri ibyo bihe biri aha hanze ni uguceceka ejo bishop yavuze ijambo nashitse gucya muri agapi wayo avuga ijambo yari kwabwiriza Bishop Mathias aravuga ngo uzureka bakuvuge ureke bagutuke nibarangiza kugutuka bonera hamagare Blaise amujane kumuhicaye muri ville aje kumubwira ko agitutsi aje kukuvuga kukugamba ariko ngo numenya ko byagenze gutya nguzoshima Imana ko Blaise yango yicaye ngo ku kinyoma jawe agahaga tugatekereza ibindi nguzotekereza gusa ngo kuko Blaise yahaze abage kumubwira amakuru yawe ibinyoma hari ibinyoma bigira ibihamya mwari mubizi hari ibinyoma bimwe bizabigira ibihamya bamanura igihamya gutya kikamba kigufata rugikubita Yosefu bene se baramufasha ngo bamara kumufata bamwambura umwenda wiwe ngo barawumanukana baja kuwereka se ngo baja kubwira ise ngo reba Yakobo we reba ko uyu mwenda atari uyu mwana wawe reba ayasa amaraso ngo ukubita amaso gutya aravuga ngo nukuri ngo uyu ni umwenda ngo umwana wanje Yosefu ngo nukuri munyamaswa zikazi ngo zaramuriye yamayemera kera ko yariwe kuwerike nuko bazanye igihamya cy'amaraso nihuzu babayizana ariko nubwo bazanye ibyo bihamya ntacyakuye Yosefu mu Isezerano ureke bakuvuge ariko uhagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana wowe ukomeze usenga amagambo yawe bamake bakuvuga ariko wowe tusubize ubwira Imana ngo nubwo bavuga ariko urabizi ko ari cyo turaziranyije nawe hari aho tuziranye hari aho wasanze abandi batazi hari aho buriya abantu bose ntabwo bakuwe mu kabande kamwe umwe wese agira aho yagiye akugwa buriya abantu bose Imana ndiye barukoreye hamwe kuko bose ndibatembeye hamwe hari watenze mu bande wiwe undi atemba muwe undi atemba mu bye Yesu ngo arangiza abona ko bikwiriye amaraso ya Yesu arakoza wa mwenda ngo watabutse ngo buri muntu wese yigererayo mureke amagambo y'abakristo abe make gusenga kuba kwishi nibwo biriya byose bavuga hano hanze bitazagira agaciro Yosefu barawutanze uragenda ariko araceceka ngo baramugurisha bamaze kumwambura ngo baramugurisha kwa Potifari ngo agere kwa Potifari ngo muka Potifari aramwifuza ashaka ko baryamana none ngo Yosefu aravuga ngo Imana iri muri jewe ntiyotuma ngo iryo kosa none ga rero system iri ahangaha no kwiruka kaniruke mara kwiruka ibindi bizoba nyuma ngo yiruke guke babasigarana umwenda wiwe igihamya kigira kabiri cishika inyoma cyamagishika Potifari ngo ashike guke ngo yinjiye mu rugo
umugore yamatumba uriya abagore bagira ikibazo abagore bagira itatizo baza basa abagabo bene barya nabo nuko abagabo bene barya muzi bagira nk'ijambo rike abagabo bagira ijambo rike yambaye bazwi ijambo hano hanze yashika gucya mu rugo umugore akamarakara ntaco bapfuye umugabo yamuvugisha tasubize akama yuzura inzu yose akayuzura none umugabo akabaza yewe wa mugore we byagenze gute nukuri kurya gusa karakena ngo asharije umugabo namara rakare narangiza rero babagabo bamwe ameze nk'aba basore banyina bazabigabana bakubita abagore bakabakubita n'abasore barahari tuvuga ngo haleluya neza ngo aramusharija neza ngo amare ku Potifari ngo amare kuzura aramubwira ngo ese urambaza iki suriya mugurano wazanye waje kumfata ku nguvu iki neza wa mugabo wazanye yage kumfata ku nguvu kandi kimenyetso ngiki Potifari yamayemera ngiri kote niko byagenze niko yamafata Yosefu directement mu mpimba Yosefu aravuga ngo nubwo ngiye mu mpimba njanye Imana nubwo ngiye mu mpimba njanywe n'ikinyoma nico kintayina ariko ngo araceceka aravuga ngo aho kugira ngo fatwe na kiriya cyaha ndemera nzira ikinyoma kuko umunsi kuri kwaje ikinyoma kizohunga buriya ukuri habe niyo kogenda kugatinda iyo kuje kuza gukubita ikinyoma kandi ndetse ikinyoma kigasubirayo gifite isoni kuri umuntu uzi kubesha neza iyo bamunyomoje sawa sawa azabura hareba iyo bazanye ukuri kwico yabesha nukuri azagira ikibazo cy'ikinyoma agasubira akagira ikibazo cyo kubura hareba ndareba azasubira inyuma afite isoni kubera iki niduceceka tugafata akanwa kacu tugasenga cyane ibira hanze ntaco bizodutwara ariko ikizotuma bitumara nuko tuzivanga mu byo hanze tukajana isakiri abakristo ntibagira isako Yosefu ngo agere muri gereza aratekana aratuza ariko ngo ashika yakora akazi Bibiliya yaramwe ngo yashite yagiriwe ndetse n'icizere abo mushefu muriyaga muri mabusu abamo bagapita uzinjira nk'umunsi umwe bakwakizabuje bagukubita amakofi baza kubwira ngo zana ngo ashika abashefu neza niyo ndamukanya arazamuka ngo agere muri gereza yambuwe ihuzu igira gatatu yambuwe ihuzu ya gereza ngubwo ngo ibwami hari hadutse inzozi umwami yarose ngo zibura gisobanura baravuga ngo nta wundi mugabo hari abagabo babiri yari yasobanuriye umwe aramubwira ngo wewe igitondo nyuma y'iminsi 3 wewe urasufunguguje ibwami ariko nushikuzonibuke undi yamayibwira ngo ubwo bavuze uke hari naje no subira ibwami aramubwira ngo wowe nyuma y'iminsi baragucijose kandi nguko Yosefu yabivuze abariko bigenda wa mugabo ngo ashika ibwami aribagirwa dufite abantu n'ubundi bari mu kwibagirwa vuba cy'Imana yakoze Imana tubabarire hari abantu bari mu kwibagirwa ivy'Imana yakoze ngo agereyo aribagirwa ngo haduka inzozi aribuka muri Imana igira inzira ibihumbi yashakishe strategie yo kura Yosefu mu nzu y'imbohe ishibwami inzozi ziva ibwami zibura gisobanura none ngo barangize kubura mu gihugu cyose abo zisobanura Imana ngo iserutsa Yosefu wa mugabo ngo aribuka ati muri gereza twarose inzozi turarota kandi umugabo ko yaziro turotore niko byagenze mumuzane aca muri saro bamukuramwe yahuzu yo muri gereza yigira gatatu arazamuka ngo ashike asobanura inzozi abo umuntu ukomeye mu gihugu kubera iki amagambo yiwe yabaye make yisuzima tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza
igitangaza ubuzima bwawe ubwoko bwa Isiraheli bwambuka inyanja neza gahumutse ngo mare gushika hakurya Imana irababwira ngo sawa mwajabutse twajabutse mwajabutse twahurutse Imana ngo Imana ikora akazi ngo abanyegiputa bamaze kugera mu mazi hagati gutya bashitse gutya Imana ngo irabwira amazi ati nimusubire kandi mugire gutya nimuhure mare murebe ibitangaza ngo abanyegiputa barapfa barashira ariko Imana yabwiye abanyesirayeli ngo mwicecekere uyu mugoroba naje kubabwira ngo mwicecekere mwihagarare murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire ibindi tubireke duceceke twumva Imana uzuceceka utaramira Imana uceceka utaramira Imana uceceka utaramira Imana Imana isibura amahoro ikavuga ngo nukuri sinoceceka uyu mukobwa yataramye ikamanura imbara ubwiza bw'ijuru bukamanuka bukamugwanirira intambara zimwe atazi muri yari intambara zimwe tutazi Imana izi kugwanirira usinziriye uri mu bitotsi wa neza kandi buriya abantu iyo baryanye bagira bamwe bagira systeme baryamamo yaravuze wa mugabo ngo Imana iziturinda ngo umuntu ngo akaryama yasamye ariko ingombe bigahushuka ndije mu kanwa kamusinzira abantu bazasinzira basamye ariko Imana ikarinda biriya byose bisimba ntibize ngo iyo byagucitse biza bija mu gutwi ni ariko Imana ikarinda bikagenda gutya hari intambara zimwe Imana izitugwanira mu gicuku abanzi bacu bagahaguruka bakarara mu mirambizo y'igitanda ariko Imana ikavuga ngo urararaho nibuca mu gitondo azuke amen urare kugihamambiro shinzu wegamiye nabiriya byose ariko mu gitondo arabyuka izo ni intambara zimwe Imana itugwanira twebwe tutazi niyo mpamvu dukwiye kwicece ntaco dushoboye ahubwo dushobozwa na Kristo mugiye dushobozwa na Kristo tuzuduha imbaraga reka ariwe twiyambaza mureka ariwe dutaramira mureka ariwe duhamagara kugira ngo ubwiza bw'ijuru imbaraga z'ijuru zururuke ziturwanirira intambara zose duhura nazo kuko nta ntambara nimwe Imana idashoboye amen pakuba uhagaze neza intambara zose Imana irazishoboye moze neza turanga twumve turarangije tugiye gutaramira Imana tubwire Imana ngo Mana ni wowe duhanze amaso turacecetse hasigaye agakiza niko dutegereje muri uyu mugoroba
reka baduha amakuru y'umurimo uko ameze niturangiza dukomeze duhagarare reka mbasabe dukomere ijambo ry'Imana amashi iruke